Tako smo u suradnji sa arhitektima oblikovali 4 inspiracije, gledajući kako se boja godine nadopunjuje sa različitim kombinacijama nijansi, tekstura i materijala, stvarajući nezaboravne osjećaje tokom cijele godine. Neponovljiva vitalnost proljetnog vremena oživljava sva osjetila snažnim tonovima boja. Nijanse zelenog spektra međusobno se nadopunjuju, brušeni mesing, crvena keramika i žućkasti tekstil unose toplinu nijansi i stvaraju neočekivanu modernu sliku svakog ambijenta. U vrućim ljetnim mjesecima u svakom domu je dobrodošla svježina. Ljepotu narandžastih tonova možemo dodatno istaknuti kontrastom s komplementarnim plavkastim nijansama koje nas asociraju na hladnu zimu, osvježavajuću vodu ili beskrajno nebo, unoseći u prostoriju svjetlosti i svježinu. Tamno-sivi detalji i hladna tekstura betona mogu poslužiti kao zanimljivi grafički sjaj. Jesenska nostalgija oživljava šarenilo boja, užarene crvene, narandžaste i smeđe tonove koje možemo uravnotežiti neutralnim bež nijansama. Čvrsto drvo, pletene teksture ratana, matirani i brušeni metali toplih nijansi i mekoća tkanina u kombinaciji sa užarenom narandžastom su idealni za stvaranje ugodnog ambijenta koji će nas grijati u kišnim danima. Zimi je priroda zaista prekrasna, međutim, životni prostori su u tom vremenu najviše izolirani od vanjskog okoliša. Zatvoreni čuvaju toplinu i sigurnost. Osim užarenih nijansi iz tople peći, domove zimi karakteriziraju meke teksture krzna i grubo obrađeno drvo, dok svečani izgled ambijentu daju kristalni uzorci i svjetleći dodaci srebrenog metalnog sjaja.